o te tala noa fo I le tala noanga fo I ato ina malantama lea o ai fo I le ngore te whai ngoi nai o le apa whango matontongi lena o le tamo apa whano matontongi ia po le ano o le fo iai ele umana le whai ele le whai mai o le alu le pare bia I ona pala wina I fafo I fontanga I fafo ma le alu a pia I mena ona ele au mailani ala o tatu lo umatua tatu ala la o tatu va aina nei o ka le pea mai o le nanu o tamalo I Samoa I le whenga inga tula epa mena ro tu fia whai lo atu fia whai lo atu tulanga na I le ngasu le sa whai mai ele apa whango matontongi matula epa ana mahi ana pō le tau mo le tau whao oso o le whai news le sa whai mele maua ia I langa o tula epa lava ia antua na sa noa lele fionga le li pale mia o oe e alu se taimi o tau a whai se nanu se ilonga e tusi e tusi pepa ftoa e loa ai lela mo moli mausa mo le so sa noa sa o le fionga le li pale mia it came straight out of his mouth out of his heart it's natural oia se longa tusi lima lela foi mawala le interview le ana po o le interview uma na schedule tu atu o fesili e tauna e fesili mai ai o elea si o eli o mea fa per it's already ole me o leva na uma na fau ia ale sa o longa kuso me ka me rehearse ko rola ia because like mantua foi nga loela ia le HRPP wa lule la ko master and the master took the master plan with him that's exactly what it is o nala wa maua mai le tu sa tali lana tali ai e ori po lana le ona le o ka le pisio schedule kam le fionga le lipare mia so ele ma faina fio le fionga le lipare mia fontanga ia fafo ale o atu tai o isi malo esa sa atu le manuia mo le fa le layer development o Samoa e sili le no fo le fionga le lipare mia e saini o a uma me fa de leia mal manuia o Samoa aya awana o me fa sele tu no fa pe mole amana ia to finga pale mia la amana ia le fionga le li pale mia dali malo he is the leader he is the prime minister of Samoa he will be a role model for all the people it represents Samoa asia singa ta yo malo ia tu Samoa so that's fair enough leo peo sui pale mia attend from no ia leo se me ai pe ole leang ole me le tam fai to ina le malan tam le tam fai fani por kalame e fa se nai le fa longo trata ia le la uta tu mori bawina tu la epa ma ole tam le ile ole mafu ang le uta tu ba ile tau atele me o no foi le pale mia e siliato le tau to lo ke fa longo ko ka kan kuri fa fongile Ola mele tu. Ole tamai papi fo ia tula epa. Olana vaenga. Le lesi isumu toi inanga leo pio sioa. Mate alinga. Era tuli fafo. Tuli fafo. Fai to la to ma fai to a attack mai le fionga le honorable minister of foreign affairs Australia wa na ia attacking na tau no manino lava le fionga tai mean star ina wa mai le tulanga le fapia le ale fe awa Australia na fa ofia to le tu per limas fu miliona le mo la capi la mo fa ofia to externo por kikito ele pule la to pule malo Australia po fe ave la to tupi pule malo Australia pe me tongi moana sau they gave it to the government why le lafto a fiu atu le fionga tai mean star e fa peona so la pule me le fionga le li palmia ona lo o iai ni fesili
e fia silingia le fionga le li pale mia. O puinga. Wa afa pe mai la le pensau no le fionga le li pale mia. A fai o le wa fa unu mai le malo, afa pe mai o le malo e tu watu le tupe o le aula kapi. Le ale me la fa unu mai le malo ale o sa o la tau. Ona le polenga. Tu watu te o le na fa so le malufi lufi tupe nei. Ona iai le se a fa inga o le whainga malo, which is, it's fair enough. Ona mantua, o le tele le ngasu le tau fufulu atu tato forensic. And of course they don't want le tupele nei e whawhai lungo le whainga malo le la ta fio fumawai. Mantua fai tula e pale no watua ta pokalana. Le na ta pokalame le na matuai le a foi. Le tau whaleanga ma le pepelo a limongi e na whapea mai ai le 5 miliona lea o la le mea le inga tuainga saini ai le tau le sao o le mawhaina whaile tupele o ngai le mwhai le iese tau sanga maalo Samoa le na manino ne sau noanga le fionga tamaita i Mean Star Foreign Affairs o le 5 miliona lea o le tupe whamatu mai i mu o Pasifika e develop ai le lakapi. Ai o loko iai lesi maenga. O leala e apalai atu ai anu ia Pasifika i e tawati ai. O ina ti tilo la tau mo lesi extra funding. So this is the funding leo mai pepelo le atu nuu whapea. Ele i whai ele fionga le li palimia. It's got nothing to do ele whai ele fionga le li palimia. Because lo sana tafa yo ile na tu ule la kapi i tamata alo maalum whanau la tau te whaafuifuia. A leo mai whai le whaase lunga le a whoi. Ia la leo ina ia whaolo a tau o mako whaungo tangata. A leo manino sa unoanga le fionga te mai ta Mean Star nei. This is different from the $50 million. Nesi foi funding le a request la nuia e amato la tota sanga malato mana onga ona tilo le malo Australia po ame o lo mana o mia. So it's lama to i malama. Ma ia si vanga le mo fanua. Pa manino atili mele mo fafonga le. So o le pisa o le pipela le na pisa le amtanga 150 each donga 50. O le uma o tupela le o mautinona allocate el malo Australia mo Samoa 50. Ai ese voi la le situpe le ala fape. O fela le ori le ngam me me. Vole le winga tonu le tala tula epa. E o mai e fa valea le tunu. E mai e fa se ma fo fongo le tunu. Le watali manino ana nei le fionga tamaita I Mean Star. This is a different funding altogether. O le funding la le o lo iai e maua e to sa e anga maa iai Samoa fiti Papua New Guinea alela whapea you need to file a proposal e apalai atu whaalawi loa uma mea lo umana o mia. That's the right word, a proposal. Yes. A proposal na mea mana mia. Ta lela ua lua mele e maua I. O le maua I o pepelo la ori ia. Ma le maua I o le tali atu le epa ma tamale o ailingo tama. Le mea lai o na lea. Ana tua nei la le pale mia e alu le fono le wadu ia. Ia fo. Ele e mo ia. Ai le ato toa le tali o mea ia. Le ufe tau I le pale mia. O la fau e sa notu la epa. Le fono le walo e nei sui pale mia e le fionga ia to e lupi. Ai nofo le fionga le li pale mia le fontanga lea. Tulanga lea, no. It was a specific request. Mai le malo Australia, le Mean Star, le Foreign Affairs. She insisted if you meet personally le fionga le li pale mia. That's why wale mawhai e ina pa au le fionga le li pale mia. Le fontanga le whai overseas le walo le fionga ia te lupi. Because he was asked specifically o lo ofia a fio mai le Mean Star le Foreign Affairs o lo iai ni mata upul whaabao malo
ile development ma le atina ina being they are the donors mo atunu o Pasifika ta watina a leo mai fa se le tu leo mai fa se le tu tatalo ai o le tutu afi o le fai news le Uinga ma wata te mi telefone pa wata fa manino fa manam lela o manino atu ile taua o le leo o tatu pale mia I fontanga I longa sili atu le taua o le mea le no foi nei le foi na fia saua ia tamatai le fia miti ai personal ile tatu pale mia ia ma wata le me tu le pa ma ia ala ko ula le mea la se reaction le tangata le na mafuaina o se amio ua paa se tala na lafo ale tu stala le na maua atu o le afo le press conference ale fionga le lipa le mia ma le minsta le la watu mai le noa e fai atu ani fesili despite tu walalo sa fai atu e tu sa o le fesili a wale ta moi ia tu a esioa ia wa fa malau mai ma fai mai lo ala mo fa ofi to le tupe I le porokiki ele ia e mole manofo la fionga le lipa le mia langa o le watali le minsta doesn't want to get involved in the domestic political arena which is a taulo la no sta ia the taunga respect le watali manino la fionga le minsta she doesn't want to get involved with the domestic politics le ai sa waleta fiofile e maua tu lava falongo o lo abato ele tu walalo isi media wale faya ia wa feacto mo forma mia le la wa sa wele le mafau sa no sa ole fionga le lipa le mia o fetilo tilo fa ile minsta you know le matanga nei winga mai fa pela to e mai fa ali ona manui na mana ile wa ta le le la to ele lo o le tau le angaina ngā le whainga malo I la tau inga o whai. E wha tau le fionga lauri, fa samo toa lauri. O wale mafofau, mala au leo. That's it. Ave leo loka mwhai molianga. O le whawhetai ai le mea le mo whanua. Ua wa ai tinoa I eita mai tae minsta. Yes. Mai staria. Lea la ua wa ai ai I le leanga o tangata o la fau I e tutonu. Le whawhetai a rau sau ba ai tino. Se whauta I ai le mafofo. Wa sau no le leia le fionga le lipa le mia I le fionga le minsta. O le ua tau nuk ma le tupe. O le ese whamanino lava la I le tatou whainga malo. Le tūlanga tupe le nei. O le ua umana avela na tu lalo ma le whautuanga. I le yungi lea la kapi. Ina ia o ave ese lava al porokiki lo I te tonu. Ai oifo tamata alo manisia ta mai e la tau te whaafoea le yuni la kapi. Ma whaapea ona lufi le whainga le tupe le nei. Oia te e mai e lo le unga ale. Ale ula lo sio ma whaapea mai. Le ale mea la le se senga o le sa ia tupua I te tonu o le afoi. Mantua le tausanga ele ave se tula epa sa ia tupua o le ala o porkiki le nā. Le na tali manino le fionga le lipa le mia. I le taimi o tupua. Ele iai ni whawhita udi o onga pe o le melo tula I ma taimi nei. Sa solo o le lei lava le yuni la kapi. O le al melo tula I mai nei. Talo na I ton tula epa. Le al melo o ila o la kapi. Whai o le lei ni tupe a le leanga o tūlanga o I tātou le aua la tumu. Ia wa whai awa sau o mai malesi ngasu la ko. Ia le nguanga la fitiritilo whai solo le fionga tu mai tai minsta. Ma whanua le mausa o teimi o te matamata I mele. Kele matamata. A le whai mai nisi o le lava e tau tarsanga mai ta mai tai minsta si wha mai ala na fola sanga. A le attack atua. Ia sau atua io e. Ia, wa uma foi lana na atuli fafole ngali inga ia. Ai tula I fo le siri inga ia. Fai fo yanga fesili. E lana tali ele fionga le te mai tai minsta. No, that is not correct. E o lo o ia, fesili ale le o tipi au tanga vai anga I visas ma mea ia. Le ala pe folinga me fa pe fai longa lanu le fai ngo o le fai unga Australia I la to visa. Pe le mwhainga maua le mea leo le visa le na whai
le nalo le fotasanga ia afanai ai tali minsta o Australia o loo ia le lato universal system mala foi fa manino mai o Australia o loo tama faini awale sosoani Pacific Australian Program ia tu nu'uol Pasifika, like they are the donor countries mo Samoa o le la titilo lato tele fa manuanga yo samai tele fa manuanga nga samai tu sa o lawa mana saini le lato MOU le memorandum of understanding le amoele se fululua montuku miliona i tuton oi atanga itu le pa fa fonga Samoa. Have we ever seen anything like it? Have we ever seen since by inga tula epa, by inga fiame? Have we seen leaders of other countries who are atu Samoa for sa nga imatato palemia sa atu le mania? Malante minni, wai loa tangata, whainga malo le fas le yengi, whamaoni le whainga mi o tonu. Le was sa mai tele mania. And that's exactly what they're trying to do. He is trying to sabotage Uma the Taylor Manuel Samoa because he never had it at his time. Ka oso ngai le cyber security le MOU le. Yeah. No sa imai se wa tele le tustu singa on news nearly. Yeah, why sa idea what pe tasile me ta I me en sa sai to wana ni Yeah. Ole manai ia lo amai ele po kalame mo leo Yeah. Le foi la amai ele le saunga le fionga tamaita I minsta. She had a very beautiful speech le na fainei mafa pe mai langa tala. Ole Australia, they wanted to ensure that all the Pacific Island have the strongest ties of woven by trust and shared values. Because mantua fo ile wala to ilo o tato ile tato culture and ole tato wanga nuu I fa penan fitu fai. Ma fa pe mai fo ila strong. This is what I picked to la epa. Strong democracy, rule of law, value of good legislation, and independent oversights sound in public finance. Yeah. Why ele tele o I lo ai le tele le to fa wa o mana ilo fo ia tunu la o te toi fo ia la tale le fa so o tele fa ta fa ta noanga. Yeah. O le me tu punei Samoa pe fa Samoa na fai lo mai Australia, lo mai New Zealand, lo mai Siamang, everywhere. Because I say, o nune o lo o tofu mo lato suyo lato ampasa I tono Samoa. Yes, and they know everything that's going on. Yeah. And she even like to continue to learn from each other and work together to enhance the safety of our citizens. They wanted to extend the partnership and Maisiala the cyber security operation. What? Tasi le bainga fo le tatu tiro mai se fo ila to e tu o many of fake pages. Yeah, fianga security. Oneia you like to sangane. Watu wa Samoa le se fululua miliona Australia, equivalent to 20 million Samoan tala. Mo le fata usanga le ati na ina la lea o farmers, agriculture, sea rises, and high-risk sectors. Ila le fo le baenga leo ina ia malu pupuia malu leo a maise la to training ina ia fa pe fo le fa le malba ai nga tai fale no this so tele manuia tele ia o io te faftai matua ia e to fa le fionga le lipalmia ilo vetutu na I po fele meta ua o le malanga I fafo o le nofo e sai ia ala lea te leo le manuia le la sa atu ia Samoa.
tasile me wale kasile me wale tau le nofo le lei eto in ona ua ba ai wale tu salona taimi ma le taimi le ua ngā solo atu taitai o malo ia le manai ia le anga ia tu taitai o New Zealand o autou ma le palemia o Australia au le ai vesi do vanga ia fai la tu si ave fa le anga i taitai o New Zealand ia te lo le se wingo ia me taitai o autou ma Australia pe tu langa na i tu lepa o se o all this me le tutupu nei o mea umatau faleanga bole mfale loto tinga hato ina. That's the bottom line. Fa sisi solo ai oma o nga wo ngai loa. Lela wa ele meno fa pe o fai longa lan. Yo le wana tua ia fa me wa prejudice atu nu lai fafo. Ona le estenga o le taimi o lona taitainga ma le taimi le nei. Ele ato se ono masinga le fionga le ali palia. O le sasa atu le manuia le o sasa atu ia Samoa. E ese ma le mai tu la epa. Ka famaru aku pa u kau fale ko manu fa iso. Ya le faila le fesilia a tanga vai le no fesili. Ia se fekiti vale fa pe ia. O le ase to sana fa sil fa pe o le ase la ngona po se tala al malo Australia. Ona o le o sa no le fionga le li palemia. Ele mana ato atu ni tangata I ngā ruenga whaavaitaini e ia atu la se lato whaalangona o le pe e fōlinga mai whaape tauleanga ina whaapea ua le respect le whainga malo a Samoa o le mana o ngā le o le na tali manino lava le fionga tumaita ni star mantua foi ina ua saule le whainga paanga le e atu tangata I Australia ai e mawhai fo ina maua no fo mau o ia mato o marwhanau. E ena le fionga tumaita I palemia ia fia me at the time. Le ta manino la Valminster. Ina ua whale vaenga le na e na opt out Samoa. And she said, plainly clear, she said, that's fine with us because that's what Samoa want. And they respect what Samoa want. Lela tali manino foi la maita I Minster. O le tūlanga foi la le wa yai nei. Le wa fai le tūlanga le mo tangata masi ia tu ngā ruenga whawaitai min foi e pule le malo o Samoa. How they wanted o le ale to e ngā iainga, o le ale umi, o le ale whainga e whai ai. E whai mai Australia I le mea I mana na o ai Samoa. Lela tali lola fionga le li palemia. At the end of the day, we are in control, which is true. E control pule le whainga malo. te mantua foi ma fanua. Por kalame ia. Por kalame nga initiate mai New Zealand Australia. E langa le la pese tu le pa mari chapipi. O mea ni la tu faia. Ai le ai. O por kalame ele na Samoa. Le ye foi tonga fiti matnu uma. A o le la ufata tia tatu malu. Ia controla tu tatu tangata. Ile watu I fefo Australia. Langa ele longo le foi tatu ile malo le meo le visa no fo mau le wa toi ainga tangata nei ma a. Yo o po lenga o le tu titia o tangata tatu tu no mal development. O Samoa. Just o la foi malo malama le leia ia ta io Australia ma New Zealand. O le tawati na e Samoa. And e ni le Samoa le tele le malo si anga o le afo le tupa li ile tawati na inyo Samoa. So therefore, they want to keep their people. O le wasa ili lato I donor countries. E amaya masini e fa le leia inga wenga le atumu. Le la wata tu mai le tu lepa. Fa pe mai le fionga tamata Minster. There is a funding and a request proposal from different countries. It's separate to the aid funding lenga mai momua. Le aid funding la le o le limas fuafe. There is a further, the second part there, it's a further funding. It needs a proposal for clarify uma
what the requirements or me manaumia, pe manaumia tutongi in the coach or whatever. It's le manino ana mai. I say fa mole mole ya. Tu uia le tau fa se ina o le atunu. O resi me mawhanua tauna malama tatu. Lena wha manino me il palimia. E por palimia por super million a mea. Tasi le biliona. 1 billion le tupe ni Australia na maua i porkalame lea. Yes. Ai tau le lua se furu pasene. Fene le maua Samoa. E include ma Samoa elena Samoa lusu pasene lea. Yeah. So le popolenga na Samoa. E manui a tunula. Ai o kia kako. O te tonu tula ipa, o loo malama lama foi te i atunu nei. Malama lama a le fionga le li palemia le teimine malo Samoa. E sa ili malo. Sa ili malo mea ele lei ai Samoa. Sa ili atina sa ili ina ia awa ne ito e whaalango Samoa. And they are more than willing to help. Yes. Yeah. Ese si me i mtaupu le mtaupu le fisili le a tipi o tanga vai ka kele me ese isi kam keno kam kau. E ele tangata no whaalonga to whailanga fesili. Anga ino meo aita lafu a. Nena tali manino le fionga tamaita it means star. Being they are the donor partners, donor countries i atunu utawati ya el Pacifica. All different countries there suffer in so many ways from donor countries. That countries don't and that is not what the Australian wants. They are the development partners, which is that's exactly what the Prime Minister is doing. Ia awane to yaile tu fa'alango le isi atinu. I donors. Yo. Ana tali manu le minsta. Tele yai isi donors el eselako intention. Lele tu la yaile tele Australia. That's not what Australia wants. They want it to be the development partners mo tato Samoa. Lele fa pe mai ia nisi o ta o le li o tupua. Tupua tosi ana fisili na ele o tanga vai ia o le tauon taupu le uta iai mole o le atinai o le upu ale tate tupu di loa tamta o le atinai development o Samoa o le la ua matau ele tamai tai loia o ele tamai tai minister first time ever left to meet our new prime minister. Le la tilo o le tangata na te whaongaina ta tau tupe ia tupe ia mai whamealofa o lono winga o le a atili ai o na sa ati mai le manuia mai donas nei pe a manino donas o lo whaonga ta tau tupe ia tina e le atu o sa le moni lava tula epa ale wa sa no le le a fole le fionga te mai tai minsta le o atuti tilo le ala per wa ile va ale na fanua le sa fa tupe formalo stadia o le lo fiso le fono le fa le fono le fai o develop which is tilo la yai o lo o fa mai ta tau ile awala ta tau ile tupi and I must say these people, because they don't want to be were involved in domestic politics and they fully understand what's going on. Le mana yo le mele na mai o vaenga ne lo fa le leia o le cyber security and safety o le determining to hear the country the borders and the maritime leo mai sela le mele o le malicious cyber activities tamo fai ina ia improve strengthening the democracy and the economy i te tono Samoa ia mai se fo le tato agriculture more resilient ia le lakapi the framework for rugby for your tato visa to improve visas for Samoan
Well, look what Tino, my lala soundanga to my Evening Star. It's only 98,000 Samoans in Tono, Australia. And the labor mobility to be successful. E taulangon nalo tamata muli mafanua. Taulangon nalo e uia teri mata le bele na tuli fafo. E pe o mai a te ule o mai o tangata ni o lea lo lofa mai lea tunu. E pe o whaalia le mafau o tatu tanga. Mata utia le mafau. Mata utia le mafau. Na umana toi fato ese la fionga le li pale mia i le minsta. Kalo Na toi pa mawalalo le fionga le li pale mia i le fionga le minsta tu sai ma le incident le na fai atu. Ai sale. Ia. O lena o ve tu ko ma kamalo fiu e fa pala ngi mai le. Ai. No mi stai sa vai ia. Ana umalo le vesile anne e no le tuli le vai o sa vai. Ia le mai ia le nan wata masala fai. Ia. Tasilana poloketi leo mon mawina e Australia i wa latu en fat peina a. Le vaenga leo i sa vai. Man tua fai la tu la epa. Pon tanga ia sa de decima iai. O le tau mawhai a whapea. Ia anwele fionga le li pale mi ei fafo. A se i tolo tu ai maua lewa noa tu le. Le ai. Mana tua la. O le a fio atu ia laksen a. E atu e tatala le. Tatala le maki te tele sa valalo. A le a fio atu la ia Anthony. Le pale mi Australia. E ufale matatala le falfono ma lo fisa le fono. Ia e tā ua mea nei. E tā ua mea nei langa o le mea e ta tauna i ele fionga le li pale mia. O i o tai tai. Lesi pale mia. E matua i ese le mea le fai. Ai, vale. E leo ia e la valea e se fa valea le tunu. Tele. Ka mea maa ka ngā sori whai ingi ka ngā ka sori. Ai whapea la ua. Ai a mai whawalea na whapele na se e tia i leo tangata Samoa. O le winga tonu ngā Samoa lau whafonga anga. E le mawhai na fio le fionga le li pale mia i whanotanga i ei whafo. Ai o le a fio mai pale mia o New Zealand ma Australia. O le si pale mia le se pale mia e whasanga ai. Ai mai se te lele. Se fulu montuk miliona tu penisila le na mai whau le tātou maketi sa walalo. Ia mantua foi la. Le maketi lea, oi na te ena maketi lea, na te ena tu la epa. Mua foi la le nei. Mua foi nei tu la epa. Le mena te enai. Mua foi la le wawatu New Zealand tu pe whai le maketi i sa walalo. He didn't want to whai le maketi sa walalo. E no fotau momongo tu ai songi. Ona lea. He had a purpose. Na iai le plan o le Chinatown hotels mai le mela na tala i le whale o le tātou whalwhamtino tuai. Yes. Wai mea whau o tamaro. Mea o mata anga le atunu e le tatauna lote. Whalwhamtino tuai. Ia. Aleanga ele ngata la ilea. Aleanga na relocate e tinu o songi. Mana tua. Sile na le tangata lo wa ave you tai fa le tangata o fita sanga au ile area le a develop tangata ni tanu yoe ore mai alo tala titula epa ia se ainga ina songi e fai ele tau talanga a tau pa ana yo matua ia so sa uma yoe inai ka o le matonga tongo te ofo fa fefena ia fia tau sanga na develop nei ainga pato a ea tonga tongo. Mo meo pa uta avale o tini ta avale e feo soi solo ai lunga. E se i matawola la sa piki mai le tau talanga pa. E atu tur ta avale fa e pu se i wa e tau wasa mai le swamp le tua. Le fatau fushi. Ia ana matua mawalunga le tanu ana i tangata. Mawalunga le tanu. Ale o ngofu kamano. Ongol make kira lea. Ia malo.
No foi le fianga le li pale mia. E tatau, ona o lea la au musa matatala loa ia, officially open le maketi. Uma le nā, officially open le tātou whalefono ma le tāpenanga o tātou tutotasi, whawhetai le fionga le li pale mia ma le kapeneta, o le atau e whaafo i le tātou sisi ngā fua, i le mea sa masani ai, i le toru aso. Se kai mi ka pa le Singapore se ka fenga ai le taxi le airport taxi le fu be vesi ia le atu. Pa kilo le taxi nga le fu mai le wangai ai ata airport le wangai le sa wala to li potile. Moni tu la epa mana tua. O la sa ele long sa fai lungole. O le malama le. Yeah, I'm independent. O te le fa pia. Leo te fisilingia te silingia. A fai na yengi loni dunga le mene. O le ale me o le tāra sang. O le maua tupe le. Le maua tupe mlawa lele. Le maua tupe mlawa lele. Tele lato tupe le maua le entrance fee. Watu a ta vale tu maua tupe na. Le tele lato tupe le maua na. Ala le me o te whapopo a ile nei se lau tā la. A e whapea mai. O le totongi mo le airdrome facility charges. Yeah. The airdrome. Aerodrome. An aerodrome. Yeah. O le facility la. Wai la me la totongi mai e tangata le tupele nei. Ai olo o iaia e tupe ma awala ma waile le te mau ainga mala va le tupe ye mo le fai toto ama. O le facility. And yet, o le fai la ma wa mai. Ai wa yese li poti wa tau au ina e fo i le malava dele ona fapia a len va lele sa mo fa yolo after 4 o'clock. Ai o ni tu la fono ia fa va ma lo i va malava dele a len le va lele te o le fa e te tau lana a fa peto no fo la fenga venga te tau ona te tomi o lato o vataimi lato te whatau no nai la le ki lia ingo le waa me whapena. E whapele o mose, ele o mooni tongi o wataimi whapena le o whainga ruenga. Compare ia New Zealand, Australia, ma tutuila. E a len le whaate o taimina le mo tutongi e tangata whainga ruenga ia. O le mela le tula mai nei, ona o le lai whapea. O le le o ele le apea o tiringia le fionga le li pa le mia. Se ito e tilo mai lo ilo le lipoti nei. Langa o le manino. O le whapulangana o mea nei. Na whai le lua afe lua wha. I le vāo kanoanga o le atoa o Samoa. O mele i le lua 5. Ia Februari. Lea lana unga whapasi ai loa. Ai e watu tono kapeneta ai le siringia ai. Ele ai wa umana na yese feutanga inga ma Samoa atoa Samoa ba pe ele to mia la tutuila le fi le na le sitanga le limata la fa popo le airport tax ale wa batu le mea ai batu palimene ai felu ia isolo ai fa pele ai o failonga lanu la fa pe mai sia tunu o failonga lanu le to mia e tutuila o le filea a le wa totongi isi atunu uia a foi felele ia tutono Samoa le lana nonofo ia ma le lato pili nei le fato adia ele vai aso le natia a le effective nei le aso mo so apparently it's going to be some investigation into it e fola wa tu siatu le ayata tono ona ti tiro lato le va avele tusi le min sta nga lenga te tele ma le tusi avele min sta turisi fa ta taula le I tangata fe malanga I o le au tourist ia pe ola ai se afianga Samoa ma le atangata tu lola le pasisi a fa per pasisi say for an argument's sake or pasisi lima se lauta la one way leo fa popo e mal airport tax ai ko fa popo tuaila mal extra 100 tala to sala se lau balus futala a to le mele
apparently o le mea na talo sanga ia le Talofa Airways ma le foi Samoa Airways. So if tata lo se au telenga ya le pisio le fionga le li pale mia. Yo na mai ela io sono finangalo lunta upune. Ia mana ia pina na ta mo le mana anga le tunu. Ia pata sifo ia le o tatu vai pe o tu sifo le lima il malo. Al me fole le ia manino. O ai na initiatinga le sitango ia. Ia matulang le pe alo tau alo saka pa di valile. Ai tu le mai tangata e fa popo on top of the affairs. Ia le apea le fea e lima selau. Pa popo i ma le selau tala o le afoi, o le tax. Male, there's an extra amount of the aerodrome. The aerodrome facility charges. So nala fa popo e more than 100. So le tau sanga ina le malo. A pe le mele ma fa no le pinta fa manino la tulu. O ai tonu le vaenga yana le sitanga le po le malo po le a leo fa tau sanga ina means ta o le malo. Ia to sirsila me. O tulanga le e tula e pa. O leo ai lungo o tumai tulo lava. O fionga means ta le pa ino le nei. A o le na manino na o mai e tau pa ule mai tutuila. O le mea na whatartanoa na initiated i le vāo Samoa, atoa Samoa, i le lua fe lua whā. Sa wailola ia i le ia Februari, lua fe lua lima, lea lana wailola le whatoa effective loa nei ia la somo mua mati, ua whapasi ai. Ai whapea mai le tala, ina ua whaile tāsanga, e le a fia i tutuila le tuto nginga lea. A le wa te nei, wa a mai, wa soa se atunu o le a whaapea na tau nuu i whaleolo.